Pozdrav ljudi, dobrodošli u mini najluđu utakmicu u part 1. Tako da ljudi, ekipe su ja i Ajman protiv Azada i Potura. Jeste da su veći mnogo, ali nema veze. Sad će svako da izabere po svog igrača. Ja sam Olise, ti si... Alfonso Davis. Ti, Davis. Koji si? Ja sam Mbappe. Ja sam Haaland. Ajde, sada ćemo da krenemo. Ja i Ajman smo... Do 15 igra. Aha, ja i Ajman smo klub FK Nutella, a vi? Frka drvo. Frka drvo, bravo, i publike u pozadini. Evo pun stadion, ej. Stani, evo ga. I nema utakmice, 24. Ajde. 0-0. Bravo! FK Nutella! Bravo! 30 golmana. Kad izađe u rok, 30 golmana. Naša. Ej, brat. Naša. Allah zaten istedi şut. Ajmo. Jedan. 1-1, bravo momci. Dobra, prečka, malo, kajda. Ajma, ne bi dobro. Zato što samo ti je ovak. 2-1. 2-2. 2-2. Je to. Nema. Čist gol. I'm sorry. Babo. Ne, znam, ali brate, 3-2 za njih, žao mi je. Nema veze, ajde, cepaj bre. Ali vi ste dali. Ajde. Robert. Rober je. Šta je va Paredes ovdje na terenu? Paredes biš, jel? Ajde. Op, kroz noge. Polako. I pokušaj voleja, ali Nije celo, nije celo. igraj bre. Bravo. Bravo. Ok, na ovo pravilo može, ako da se odbija od zida, znači igrate dalje, ok? Koji je rezultat? 4-2. Bravo. Ajde. Golmana počinje. Ajde. 5-2. Ajde. Bravo. Igrajte, bez pauze. Je, bravo. Bravo, čuvajte se. Ajde. Evo ga. Bravo. Kakva asistencija drveta. Kakva asistencija od drveta je. Drveta. Pogodi. Šta smo rekli, koji je rezultat? 5-2 za 5-2, dobro. Nije, ni igraj bre, ajde. Nije ruk. Ajmo. Kroz none. Dupli pas, Azad stao na gol ka... Nažalost ništa. Igraj. Za malo. Čuvajte se. Opa, kakav gol. 5-3. Ja, vi su biste, čuvajte se. Samo... Evo ga. Dobro, utakmica. Šta smo rekli? 5-3, ajde. Ajmo. 5-4. Stiže FK drvo. I 5-5. 6-5. 6-5. A Azad je sutra imate utakmicu. 14.
14. i 15. igra protiv 13. Sparks. Za malo. Bravo, Kajčo. Čuvaj Sazi. Dobar prolaz. None, 7-5. Stani. A zade polako, brate. Ajde. Hajde, moramo, mi smo na 6-5. Nije, 7-5. Stani, 7-5 za Kajdovu ekipu, ajde. Čuvajte se, samo čuvajte noge. Bravo, ajde Azi. Bravo Poture, 7-6. Čuvajte se samo. Ako imaš površnu. Dobro. Evo. Pre nego što nastavite, subscribe i like video. Ajde. Moramo da stignemo do 100.000. Odličan gol Potura. Koji je rezultat? 7-7, okej. Bravo, Ajmane. 8-7. I evo ga, top. Tišu, je. Izvinite se tamo, ajde. Mislim da je 8-7, ajde. Aj, po meni ovo gol, po meni. Igraj. Ajde, dobro. Meni najbolje mesto ovdje, loža, ajde. Ajde. Ne smije da te prođe. Bravo, momci, bravo. Bravo, Azade. Borbeno, Kajde. Bravo! Zlomiste celu kuću i na konac se raspada. Bravo, Poture. Ovdje. Postavi malo da vidimo nešto. Jedan gol. To su tebi še gol ovo. Ajde. Bravo. Bravo. Kaj, Aza? Naša. Igraj. Bravo, Poture. Evo ti. Bravo, Poture. Ispravite gol. Bravo, Ajmane. Ovo za malo autogol. Ajde, Azi. Evo ga. Je tako naša? Ispravite gol. Ej, polako. Bravo, momci. 8-8, jel? Da. Ajde. Je siguran? Pa ste dali gol. Ja mislim da je 8-8, brate. Neka bude 8-8. Ajde. Nema veze, nema roberi. Dogovoreno sad, Ajde. Nisam bio u igru. Dobar pokušaj. Čuvajte se. Čeje? Čuvajte noge. Prvi put vodstvo. 9-8. FK drvo. Plaće Najl. Bravo Poture, bravo doktore. 10-8. Bravo Ajmane. Bravo. 10-9. Kakav promašaj. Azad šutne jednom, lopta ide. Bravo Kajčo. Nema izlaska, nema. Bravo momci. Ajde, kontra. Hajde. Ubi me.
Bravo. Igraj, ajde igraj. Igraj. Ajde, bravo. Čuvajte se. Kakav promašaj, Azada. Ajde Muharemović. Azad ko Argentina sinoć, sramota. Ne može. Opet ste gol iskrivili. Igraj, ajde. Puštaj, ne može. Aj, 10, igraj, nema pušta. Pa znaš, ajde isto, 10, ajde. Nije strašno, ajde. Bravo, Poture. Čuvajte. Ne, 11. Ljudi, ubiste me, ne mogu da stignem da snimam i da komentarišem. Ajde, 11. Dobro je. Čuvajte se. Faul. Red kart. Neću, nema veze, ajde. Stani u živi zid. Ajde. Ajde. Dobra akcija. Školski. Čuvajte se. 12-11 za ekipu FK Drvo. Evo ga. I zakasnio je Ajman sa pasom. Bravo Kajićo, borbeno, kajde. Možeš lagano da igraš u 14, ajde. Bravo Kajićo, bravo. Evo ga. Igrajte. Čuvajte se. Azad isto ko. Bravo Ajmane, bravo. Koji je rezultat je? Stani, koji je rezultat? 13-11, dobro, 13-11. Ajde. 13-11. Bravo, kajde. Izašle ovdje malo. Evo ga, dobro, čuvaj. 13-12. Polako, ne žuri. Penal. Penal, Ej, penal. Moramo, da bude zanimljiviji klip. Ajde, vi ste stari. Ajde, kako ćemo sad, ajde. Da. Ovo je pravilo isto kao na 3 korne penal. S gola na gol. Ajde, 13-13. Bravo, Poture, bravo mašino. Ajde. Čuvaj Kajčo. Polako samo. Bravo, Poture. Bravo, Azi. Igrajte. Čuvajte se. Dobar pokušaj. I 14-13. Ajde. Da li će biti 14-14? Da li će Azad pustiti svog brata rođenog? Ajde. Faul. Ajde, dobro, nastavi. 14-14. Nema penale. Čuvaj se. 14. Bravo, momci, za takvicu. Čuvajte gol, čuvajte Potura. Bravo, Kajčo, ajde. Ne guraj, Gazi. Sad nek izađe. Nema veze. Nek izađe, ne može tako. Ajde. Pazi se, čuvajte se. Sorry. Čuvajte gol. Polako, Poture, ajde. ako izgubimo loptu kraj. Dobro, sam polako, ajde. Ljudi, hvala na gledanju. Drvo pobedio. Ko je pobedio? Drvo, jel? Završila su takmica, FK Drvo je pobedilo, Kajt je spremio pehare. Uruči jedan pehar Azadu i Poturu. Ajde, ajmo. Evo Azade, ajde, negdje, što je taj za najboljeg igrača, to ja dajem.
Ajde sad. Ajmo. Ajmo, 3, 4 sad. I ja uručujem pehar za najboljeg igrača, a to je... Idemo, Kajde, ti si najbolji igrač. Kakav gest malo, Kajda. E pa te! Kajde uzeo pehar, okej. To je to, ljudi. Vidimo Vidimo se se u u sljedećem klipu. Vamos. Ćao.